Kisalan tem kapor ki yat telun man la ka khlip mat bat ki jing kelaru ki yat ringkat bat kedur kadar jong kanang ba shlong ru kanang mi kisngi kanang kala lem ka jing khapnya bat ka jing dhang kali ka ba shirkai ka ba ki pat ba ki haban mat kanang mi kisngi ki pat ba ki ong ba ki kali ki lanang bon hendrai ki surok ki sa kumju bat kani kadai ka wei ka mat yakran ka ba ka sarkar jela ka sham jing e ban weng wat ha ka jing persang da ki lat ki lenti ba pher Hakom kene ka khap bat kapor, haringkat ke jing kerdo kam kerdo jam, ki khon samla ka nong ba, da ka jing don ki arsakan ni ki skuti, ki la yat da ka sen jam ban kit nong, ya ki nong let nong wan ki babe shala ki kam ki jam, ni wat habalit on ni shaw school ru. Kajing persang ki samla ban yang halaki jongki kijat kala nang pau bat kala don ka konhon ka bala tip kum ka jets 24/7 ha ka jing alam usamla pens kam yuria kumunong sengkam ka bala mi shikmat ban yat ringkat ka tanat transport jong sarkar jela ha ka penyat no kat kum ki kendon an ya ka rukam kamai da ki arsaka bat kani kadai ka konhon ka ban ningkong e ha ka jela ban sedang ya ka di ka kam Tunginya sengap ayu niu samla udon ban ong halor kedi kesien jam jong u bat ki jing e ki bori syam ha ka jing ya lenti hadu ba undala ban pen orlong ya kani ka kam kamai da ki arsaka bat kumju ka sur na ki samla ki ba kamai da kani ka kam Bidi ba kani nong ni la na sedang la slam ba bidi ba kani tamba long finally ni layo ya long ban tukan no dia ila yo ya ka license ha ka show tarik April 2023 temantala isisnam layo ya ka license dengan setenat ba ka sing Friday kepada ka si shitarik jong March layo ya ka permit na punta kini ki petrol scooty yang setenat ba kadang mi disni long kung kajelang la sedang banyak ha ka luti ka ba long ka ba comeback ken ngong ha ka long playa da ki kian ba ki rules and regulation ya setenat pa mentar kini ki petrol nomor ba nakapor sa kapor ki lawan syangi ka jet 24/7 ba ko ban register hindi nakaliam jungiru kung ki legal aggregator ni ma pelagi ki kumba pelagi ki aggregator ma ki ni aggregator na barjla mengiti semengla deh ka ni ya ka ni ting setenat ba transport department minta kelak ya permit na minta ki petrol scooty tengah setenat rumah ba minta kini ki balayo ya permit na la bang kamai legally tengah setenat obedi kata te ba adu menta adu kanu tali kini ki asaka lawan ban ya penyesno akti bakanya ka susun jong pima te obedi bakanya Indonesia ki beriu ki belak pak te labon na nomor last time mga check ru belak boy na kumbal lice pa tam ki applications ki belak pa mat ba ngi long digital te kat ba ki pa ngi yo i check na system te kalong kumbal lice pa tam kata de sebenarnya ki around January nga check te ki boy do kata atang bangi pala ban verify ki long ban pelagi ki nomor ba maki kim padan ka permit de sukumen pa minta ba nilayo ka permit de nangis kamating kermen ba kini ki permit nya kamstan marah ba de ba kani ka permit bu kendiat mang kalong ba ki permit bu ka pelat be daki list system ba kinu ki badan ka list ki yo ban apply ka permit de kini ki ba ki teng nomor ba long ke ibang asu ko ang pa ko lang ba kini badan hakalis na mari kani ki badan hakalis kini ba ay kerteng haka last year te kini ki parba kapoy kalis te nakaliang ka transport department la pa singi bangin phone bangin khat iki na ba ki consent agreement sa bani te aka jin phone jongi ya kitu ki number te don ki katu kani ki kerteng tu dan ki balayo kam sarkar dan ki kinthairu kidan elong kemi kidan belayo ko ndi ki omam la suban kamai te dan ru belayam te long kitu ki kerteng ki ba kim le su permit long ta kila long west kai te ndrei pan long menta kadang saka second list ru ikatu ki pat ai ka permit te menta kini bakwa apply fresh ru sin ei balang teng la ya wan bon mentan ru ka ba pinwan piru la samut la wan ki wan clear ka ba ide bakane tengah la pa ki le cha di tu ma balik keren ban apply no menta ka
ka fresh permit te kermen ba ka government kan le kampung state ba de man issue ki permit nomor ba dan ka jing semua nomor ba ki kwa bang kamai ka kum kalenti ka badai te na try ka government ba ban pensilor ba kan facilitate ki agar kom ka badai ba ka balong effective and efficient man issue ki permit mo tayo ki ba kwa ba kamai hok nasukwa man man clear dia ni dan captain katu captain gawan kapten na bar ni accept kata ni itu ki kum ki rider ne officially ni recognize ki kum ki destination transporter ki DT te ngekta ni you have de ba ni recognize unta ni ki te shwa bakin yo ban rung ban ni te ki bon ba ki kot islam ki apung kum ki RC ki driving license ki address you ki proof nama to, and then most importantly ka permit, and on top of that you have to submit your police verification ni maate kani kalong ka yarap shi ka day namta ka jimbaha jumiat ba kowe ka jing singan jong kani ka service jong ke bun ha ki break la ikren ba rapido ta break at kum ka jing tip pat ke RTI bala ila file nakiliang ki assistant jo ki taxi ki la file ti ki ang ba kamdan ra ki padio ya ta permit ti ngaru ngasmo kuntai namar dan ki poda khat dan ki khat ya ki meeting nakaliang ka DTO ya ki aggregator longi ki aggregator namar nginde tang mangi ba yo ene permit pun ki bala apply ba dan ki kawai try ka bala yo ya ka license ti apa ba khat tun meeting namjui ke mandan kata rapido te automatically ni suthu ba rapido maybe kamdan ni license habide ba kata kawai kata legality te bat ka ba te habide ba kumnongi ni ranglong khambaha bani kini ki ki wi company na ba te kumbang batai shwai ka to ba ni strict ba ban perung haka ni ka just 24/7 Hamtang bedi bakani kidan kini besem extra charge ay nalor. Kumno nakalyang jong company jong pi kin shim na kilat kilenti ban lat na kaniya. ay abidi bakati nakaliang jungiru abidi bakani nakaliang jungiru ni la da kong ni da instruct ki rider shabangin issue ya ka ID ki bakim de ban pan extra charge entertain mangin sharu but already waktu ngila ada book nang iru you have line ada done any emergency bafi don't come and call directly done emergency how applications we done emergency number bafi should press nang to kada na aka screen nakmat be sa direct sa call jeng helpline jeni but ba kitu ki minor ne ki suggestion how have you done ila integrate sa site sa bafi check your app jeni kada ka complaint section so ang tu film na suggestion na ka complain na ni belum main mat Te ba habay de bakani ka don kanyin kino naki kamtan naki no nya taxi. Paong ka jingmi jong kini ki ar syaka ka pendu nang sikadai ki mo. Te habay de bakani kumno bidan man ong. Abi di bakani ngamda la than man ong namar nga puram no ke berok no. Namar makiu ki kamay mangir ni persang ki bang kamay andre kay ka ba punya per ini kalau ba nakaliang jungi persang mi banyak ng kaan te kumbalong menta kini ki riders jungi umdi tam ki sukamay tu kita siwi kata so kini ki ba sukwa kan kamay tang mabenta addiction ki ba kamay bian gitu kinja lot te kindan tang gitu ki ba kwa hakken man kamay kumi gitu ngatray makiru nakaliang ki kinuhon kindiban yu na makiru ki kamay bagin besar ye ki pendap penbiang even kini banyak asakaru haitai jumod ye te long dak balong kumi ka khampen long kinwan bay kindan bay tangi bre ki ba long sincere ka kam te ka baha haki baro kiliang ba ka juga poro long ka bade ki pat baru la ki don ki khna ki ba long ki ba sukumi umtai ki mi bon ki cases ne don ki bre ki ba minat ki ba kwa hi bathang hak ban kamai te natrai ki kham biang gitu long ki kham long safe ma kham long akor buram ki dan long hai ta tang Ningkong syap makwa ban kerpa dia ke sarkar long ni ki belak don permit nam ta kini ki two wheelers by taxi
te bahkan le ki wei pat ki bak ki banyak kelam permit ki basu kamai kuntu te nila ap labun snam la shisnam tam nam ta kani ka permit nagar pa le sarkar baka shimkha lo jo kani bat bakan le nam ta kini ki baklam permit ka basu nya be an kini Jungi nila ap sinam tam ting kwa kentam government ka apa government rubakan mai ingi la long ki example iki we tong kwa government kan le khnam long sin ilam yang iru iki iru long makiru kin snok tilang bat niru long kan ya bikan kum ru ka an jong kan ka ma kum ni uniform kan niru ndi ka besok nila ya ding bagi jing ibobon ba dia kapat government soba yarap lam le mo nam ta jungi nam ta ki youth jungi kapat bosuret soba le aku bakini ka an plus bakini ka local kani ka just 24/7 ju kani ka local jungi national hi kedai kamden abar kamden ni ini kwa ni pini kan iru ndi la bagi dating leding kwa ai kam jam ki kena samla Halor kini ka sin jam ka Jets 24/7 ka sanjo ki nongnya kali sor bat khapsor lingbao ba pensok yu roy u General Secretary ka penpao ka jingero iki samla ki bala mi shakmat Henry upun pau pan ka jing sokhia ba don pat ki samla ki ba yat kamai khlam da yat kat kum ki kendon katanat transport kini ki benai ba yang sistem ki badap mengia cerum siden la sangmi ski kenhuan ski pergi kenhuan ki kejat kali nganom ki arsaka biar kamai pimpit kau mat peran kenai lat lai mukra dan ketib ter ke kieng ke kamai dia bangi ba ke kamai ke khot passenger kum ni kum tai ting ngim song ti kum nak lang sanjo ke bangi lele ngi pai khamat nang shaka ke HDC ti khat pratrik ubna Julai ubna Agos la kalian ngajungi ke sanjo ngila file ka RTI kedi RTI ngila file ka RTI ti halan ke HDC berkajeng kali hani ka RTI ka ngila file kalong ba uno aggregator bana shabar ubaki HDC klai trading license bon operate angni bar ka cuba ko mangiyo kalong hadu tri September arajar pulai kalong ba tempat ai trading license yung nunu aggregator bana shabar hangni po ka Shillong city jongi ngalap nang po mi khlia jongi tempat ai trading license yung nunu te kamut kini ki bayat ki bakam ka karten zong tau aggregator bona shabar kamut kidang operate dakal ti ka bam deken pi tem tapat ngi sultan apa bahadian ke umi we local aggregator jongi bangya Jets 24/7 par ngi su komen ni shabaka jumi jongni kalong kalat ai kam ajam kini khana upli hak jing tip mo kila ya tak kalenti la si kalenti bam dai andre kalau di plenty ki bakir ke man operate dak to ka service pi bat dak ni ka arsaka bat bakin rung lang bun aggregator kan tangi ni ai ka jing ro ba khrau so yu nu Jets 24/7 baka jing shim jung ni next jam apli lap plenty kan ya ki samala ka jing bagini yo kam tetapi mar sendap ngi kan ngomong ngan ban meksisian mana mar sendap ngi mesnio ka report nang ni ka RTI ni ala direct spok DTO bena kendo kumnu kum kita ki jat ki mo pi kita ki kali arsaka kidan ban kamai hang ni ki bakam li baki kita ki kenhuan ki bana ba jung to aggregator bana sabar kumnu ki lam operate ni tena kala di tiuru kran shai omba ikanu aggregator bana ba ngimpar recognize ngimpar itu ba ditang Jets 24/7 banang ni la itu dak di TO te mut ka jung operate ka jung ki kan service ka baki ya kan bi ai dek ban ka ilang ka jung ki bangi kan tui ki ni khana mata hole sia ka to por Jets 24/7 4 mi le sia nama tang bani kamai ban si pia bani at ka tan ti pa ban mi han re menta pi Jets 24/7 bladon suba shim no en menta is nok tin bat mo long kamai ka ya kan ti pa sha long ka su tan ka itanat kan don ga tak system ga ha ka kom ai jing shakri ki ba andre ti lada bashu de kali kamai bashu bom de kali kamai mo bashu de scooty private umi sura bani yang ban kamai ban khot passenger ban le ek to hailing system ko male ngi te compare lada ngi ki taxi ngin bo na ka permit ka jung hiya ngin mi tang ka kali shirong ba ngin kamai surok kalau kum ta kum ju te kum ta ko kam de ban nong kan te ya bi kum ko ka badai karon ka application ka bagi kam gini ki po ki chong Jets 24/7 ya bi dakani uni ulong bla legalize bla itu dak sarkar te bar ki pa baru kin ka kam sene ashu
Ada kilek kata. Kami ni bentar naduk menu-menu hi ngila ki banai ki ladep. Ngila ban bor ya ke department UDTO. Bodi banle ya kini ki bayat kan healing system ki biang surok. Maka ni kami kelanti banle. Dengan kalian ju uang baik ba ngiduna ke manpower. Ring video pi warra kamta ni mala banle kami kata. Pi kini di kena kasih ki jongi. Ki prakasi khara jongi ni mala banle kamta. Ngka pun sniu yo pi. Dikadi tang katahi bangi ngin yalam nanti ki. Mentau jet susun lawan nging lapan ikan tiaki rung no haune ya ndo kan tiak badai but kai ga bangi ka sinjam ga bangi ngishim pat kalong ba ngine pressure ya ka department ba di banle ka berengkam kai how filap ba ki le ka bam dei ka department kan hok banle ka berengkam Itu PE mo jet for 24/7 muda wa di no la le commercial ya kamai itu PE ko dong safety nomor kidi mai thu ro sa kan se ya kata sispa nga garanti bakaran ka safety karan ka safety haki bang ngai kladon ni ki kandon ham tu tik patik hi haka insurance bat kumni kum tai nomor kin kladi ka commercial vehicle ti ka insurance ki kalong commercial ti nadu pilihan ba shong haka kawai pa ko executive jongki la raja ka do kadani ka insurance sa jongki kuma kalong haka insurance kalong tai Uba Vivan R. Kharkongor General Secretary ka Senjok Kiseng Samlash nong ulaay ka kitbok kit riang na kabenta ka Jets 24/7 ka balaay ka lat kamay na kabenta ki Samla bat ongru bakaru komtre kam kawai pat ka company ka bala tip kum ka Rapido ka long ka babean ha ka jella namar kamwanra ni ajing mi pisa kum ka khajna sya ka jella kai ko nong ba lor ka jington jong ni ka Jets ka ba long ka wei ka lat kelenti ba plela pelti kena semla jengi ben yo ben bom bekerdu ikam mah yo ben register berti bat la ban ai la ki ben yo gila tikam terjam te nanti bok ketuen ka judge kang kanang la banyak cekmat akan ka jinya inti joka te kebaar kalau ba suka ben ong ka rapido pian ba to unda ngi ong kalong kawi kalat ba ai kamai ri ya kajing ka sistem ka bakayat maka ka maybe kalong illegal po state jungi kam ai ka nunu ka income ka state jungi in fact ka revenue ka along ka ai state na jong ka along kumba ka extort ka state jungi ka ras po jala la jong te ka hiar ka GDP jungi ka state jungi tengah su kawi ya ka rapido umri bang ong tang ka rapido kalong ba ya ka safety jogi passengers but ya ki safety jogi rider su kunu ki verify ki lagi let nam ya ki police verification ai lagi let nam gitu nomor bang semua patung ka jingtup cuma ki isu ha apply online ha scan baik ki mobile jogi nomor mental fi ka teknologi kala klan ha ba ki la ban scan kunu ki dokumen sila ban ai top 10 re nim kwa ki passenger jogi bikin long entah ke mata ki la let kadang nunu complain atau hai anu pun komplain tu Rapido tu kat numpur kan sim ni katuru kat bakin dap sim ki komplain tu kat bakin view tu kalau jenjar ni te kawai kalau mutai ba kita ban kat bendang kan ke safety ke passengers ke jongi te ngapai ya kador jong ka Rapido jong ka jet sa compare ka kham biar jong ka jet kata kalau kani ka jet su ka first aggregator ni kada siu ki jingsiu ko badai support sarkar ki license ki permit ki tengah tentu ki kena kan kinu ki kena di bakwa ban kamai tiba kinya ada legal way beken ba kanong mai ka lenti ka ba bed krang ba kanung jung thoi passengers tikum gi passengers nantaro date kijon nu complain ki riders kila ban ai tu ka jet nomor kadon ka format jong ki kila ban di track ki route jong ki tu ka GPS jong ki जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें?
राजू आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।